Naimbag nga orasyo amain papagayap. Isagot mi ka na kayo, ti may samanin nga istorya, ngayon kang pinauluan. Baraha, dito'y drama tayo, Anya Laki Jane. Ayos, tong ikaw, ay na. Tong ikaw. Nay, aldaw mo ita, Adela. Nangapak ka. Una, ay pasensya kayon Kaala kung dagiti tayayo. Sige, siksike mo, unday ta baraha. Hindi ka ganat. Isaganam kit diday tatayam. Pasigurado amang nga bakakmanan. Mapintas na ito'y solitaryo kita Malukatak sakit diday ito'y baraha pa. Mapagsisilpok aminan. Kaya't nasawain, swerte manan ti ipasimudaag na. No inak makitong sigurado ang mga bakak manan. Adela, dahita manan barahatig iggamam. Awan lakad dahita barahatias asikaswam. Di ka pa agluto. Ha? Ay, kwa. Anya ti orasan na yan? Pangaldawan na. Ay, jakmutan na puutan ti oras. Ingkagluton. Sikan at agluto. Kakaiso na a Domingo. Kat awan trabaho. Nabanugak nga rod ang nagbalsig iti pagsungrod. Kakit agluton tanay. Madama pay laang ti panagsulitaryaw. Ipasimudaag da ito'y ang mga bakak tumanin into next meeting May. Di nakpagpungtutan, Adela. Ingkagluto, tanabambanugak. Ay na, di ka kadi agungot akas takarpyaw. Tano saan, sinaan kan? Ay, awan mon, Adela. Dahi talatan barahatig iggamam. Ay bayan naklata. Di nakmaparitan nga agay ayam iti barahan. Sigamat gayam manong karpyo. Wanjobi, kung natay may isang ubing, nga dadagiti anak ko ditoy. Adda itay. Ngam pimanaw damot laeng. Kalpasan ang nagmeriendada. Pinagmerienda mi da, Jovi? Wana, tako na damot ang mabisinda. Pinakan ko ida iti tinapay kan pansit. Ay, kasano asaan da ngagbisin. Ket awan mat naluto ija balay. Amangan no mabisin ka matkit di, manong karpyo. Umay ka mangan Adapay mo't nabati a pansit. Ay, saanan? Nakababain mat. La, umay ka kit di. Ado tinatda pansit. Umay ka, tagsangot ta amangan. Ay masurunak. Masurunak iti manugang mo lakay. Baybayan na mo tinda kiti anak na. Ha, tamapan makitungtong Amangan no agpalpaliwalaeng Anya nga agpalpaliwa. Ti kunam kitday manugal ti manugang mo. Anya Laki din. Kasapulan tayo mati agpalpaliwa Kas iti manugang ta. Agpalpaliwa mo't sagpaminsan. Ababaan iti panagsugal na. Anya? May amlatan di manugang ta. Sana balay. Ta nakapimpintas mahit. Anya? Miswa bayamon bakit? Isakit mo di manugang mo, ha? Amanugal, ha? Ngam di mo isakit day anak mo, akanayon ang mabambanog manipod iti trabaho na, ano sumagputan kat isupay lang ti aglutaw. Kadjay manugang mo anapintas, nga isaksakit mo, agtugtugaw lang. Bayamlatan. Ay sana mabalinti kasta, ha? Pagsasawak at talaga di manugang mo. Apay nanang, anya ti ibagayaw. Ay, na yan. Nakatugaw ka laang dito sa alasyaw, kat agsul-solitaryo ka laang. Katwa na, anya ngay tidakas na nanang. Awala kat baraha tig-iggamam, Adela. Apay aya nanang. Kita man na ti balayaw, aga kaiwara tig gamit na kiti anak yaw. Sakit, ay nay, na yan, Adela. Di ka pa'y makapagsagad. Kita man ti dataryaw, kita. Adula amin ang makitkita yung matnanang. Pautangan dakman kit iti kwartayaw. Bayadak to, no agsweldo ni Karpyaw. Tapangusaram iti utangam, isugal mo. Ayawanin bibiyang yun upang usarak nanang. Basta pautangan nak, tabayadak taw. Ayawan kwartak, agtrabaho katap na da kwartam. Tamok matla nga ipan mo iti sugal. Awan manaknakam mo nga asawa kan ina iti pamilyayaw. At tuyin ti utang nga masangaribo, Adela. Ay na, agyaman nagtatang. Imbag kayo pa'y, tadda maipautang yu kanyak. Ngam ni nanang katawa, di naklangarod mapautangan ng nagadupay la sermon na kanyak. Di mon ikan kanaw, taguuyong dayjay ket no dadduma. Kasta ka di tatang. Ay uwen, Adela. Sige nga rodin tatang, ina ko na. Bayadak tulat na to'y 1,000 no agsweldo ni Karpyaw. Uray di mon bayadan.
Okay lang kanyak. Talaga, tatang? Ay, no! Ay, nagsaya at kayo talaga katugangan. Adeta, naabak ka manin, Adela. Tungit ko manin. Ay, nagalasan. Ay, si Kanurton, tultulagam samot na kita braha. Apay akanayon asika ti makatungit, Depende da ita, iti diskarte. Inabak mon tili magasot ka. Mala, mabit lang ha. Ta siksik manin da ita baraha. Sige, saksakam. Nasken amasubot ko day tali magasot nga inabak mo kanya. Amang ano, abakik pa da ita natdaan 5 agasot mo. Para makita. Ala, saksakam mo day tabaraha. Saan tanyag tungit, Adela? Ha? Apay ngay. Ngamin, abakin kamot lang. Ay nanasken amasubot ko ti inabak mo a 700. 300 laang tinatda kwartak. Adela, naragsak ka kadi iti sidong nilakay mo. Ha? Ano kayat mo? Sumurot kan kanyak, tadatantag ka balay. Di uray inal daw ngagtungtong ita. Ha? Uwan, Adela. Mom, napintas ka. Ken, iti ipay laeng nga dalimod apa naggustok ka. Anya? Kwa? Arakupen ka man, Adela. Ay, apay nga inarakop nakmatan, nurutaw na. Adela. Awanan kayo itibain. Karapyaw. Allah, kasanuitan. Jakon amot aramidag. Sigurado, apaan nak nila kay ko. No isina na kanila kay Mao. Umay ka adagos diti balay ko. Tadatantag din na. No apay ngamin nga inarakop na. Ay ayatin ka nga rod. Imposible nga wanriknam kanya, Kadela. Awan mo't talaga tiriknakin ka. Imayak la dito'y balay mo. Tamakitong itak. Ay ayatin ka, Adela. Saan kanya agsubli di balayaw? Gaputa sigurado asaktan na kanila kay Mao. Agtaray taki din. Anya? Uwan, Adela. Isinamon nila kay Mao. Uray agpalawag ka, Adela. Saan kun adenggan? Ngamin, nalawagan kanyak ti amin. Nagalas ti aramid mo nga asawa. Jakmat namnamaan nga arakupon nak ni Norton. Napanak la iji balay da. Tapno makitong it. Ngam inarakop nakmay. Awan kit di ti manaknaka mo a babaya. Ala amon dagiti badom, tamapan kan ije balay na. Ha? Total, padamat ni Norton at tumutong it. Sige, dakayon ti agasawa. Mapankan iti ayan na. Total, awan matlaang serbim nga asawa. Saan kumamot akas na akarpyo? Sorry. Total, inal daw matlaang kan rinabii abarahatig igamam. Di sige, dakayon kini Norton ti agden na. Saan ka napaganano? Saan, Karpyo? Pakawanan na kuma. Pumanaw kan dito'y balay. Ngamin, mangibabayin ka lang. Awan manaknaka mo nga asawa kan inadag iti anak ta. Si kagayam tinagipulong kinilakay ko anapanak ijay balay da Norton. Kitaam ita tinapasamak, Jove. Pinapanaw na kun nilakay ko ijay balay may. Saan asyak ti pabasulam, Adela? No di kat si kamot la ti aking basol. Man nakibiyang ka iti biyag ti sa balay. Nagdamag kanyak nilakay mo. No sarino ti ayan mo. Ngamin, mabisinan dagiti anak mo. Ngamawan mo't gayam tinaluto akananda. Iso nga imbagak no anya tinakitak. Asimrek ka iti balay ni Norton. Tapod no mo't ngamin anakita dagiti dua amatak asimrek ka iti balay na. Basol mo, no apay anagsina kami kini Karpyo. Ay na, Adela. Napintas ka nga agpaiso. Ngamawan mo't manaknakam mo a babae. Anya? Agnakam kan, Adela. Iti kasta, at damot serbi dahi ta kinapintas mo. Anya ti kaadam ita diti balay may, Adela. Iko nga minanang. Kailiw kung dagiti anak ko. Iso at tulungan da kumamakisarita kini Karpyo. Ngagsubli ako ni Ije balay me. Ay awan bibiyang ko iti dayta. Naimbag kumamot No pagwadan ka nga ina iti pagtaengan niyo ay ngam saan mat. Nanang. Iso amas kay kayat ko pa nga ore awan kay iti balayaw. Tapno saan amakitkita dagiti anak yo ti mading aramidam. Kat amangan no matulad da. Nanang. Saan ka ama tulungan?
Iso pumanaw kan, taawan maitulong ko kan ka, Adela! Kasano itan? Awan mat masnup apapanak. Di nakmet kaya't atulungan ti katuganga ka babae. Napanan nga ta ti katuganga ka lalaki aya. Tamangan no iso ti makatulong kanya. Naggapwa, Adela. Si kamat gayam tatang. Tatang, kayat ko tiag patulong kan ka. Kayat ko tiag sublay di balay mi. Tulungan dak ko mga tatang. Anya nga ti maitulong ko kan ka. No talaga di na kan kayat ti anak ka. Tatang. Ay, anya lakid din ay nagalas mo ngamin ti ramid mo. Tatang, napanak lang nakitong itkin ni Norton. Awan relasyon me. Anya. Ngamjak mo nga dagayam rik na kanyak ni Norton. Iso nga inarakop na. Kaday ta tinakita ni Carpio. Ay, awanan ti maramidak iti dayta, Adela. Tulungan dak matin na tatang. Isak-sakit kay day. Agam saan itan. Ngamin, madia talaga ti aramid mo. Tauray ti mismong asawam. Di na magustuhan ti aramid mo. Tatang. Ken maysa, uray tulungan ka. No di na kan kayat ti anak ka. Ay, awan maramidak, Adela. Tatang. Kasano ako? Makaamukan Sulbaron ti panikot mo. Ngamin, saan ka matulungan? Norton, sikat mo ka makatulong kanya. Tulungan na kami kinila kay ikaw. Ipanaknak mo nga awan relasyon ta. Pangasim ka diya, Norton. Si kalaang ti makatulong kanya. Makisarita ka kinila kay ikaw. Kat ibagam nga awan relasyon ta. Ibagam ti agpaysua. Talaga mat nga awan relasyon ta. Anya ti kaadayo? Nagpuskol mo't tentiro payo. Kastunay, Carpiao. Awan relasyon me, kin Adela. Dayta tipod na Anya nga rod tiga po na nga agin inarakop kayo, ha? Agtungtong it kami laang, Carpio lakay. Agtintinong it kayo? Iso nga agin inarakop kayo? Ay, pasensya ka, Carpiao. Aklonak. Ag gusto ak ngamin kinibagit mo. Isuhan na arakop kaw. Nagpatinggalaang ditati naramid may awanin sa balipay. Pakawanin na kuman, Carpio. Kat agsubli akong dito'y balay. Ikari, Carpio. Sana kun ama kitungtungit. Saanan, ikari ka talaga. Anya? Inal daw kamutan nga aglablaba, Adela. Ni, da kayo magayam nanang. Wen, agaw-awat ak iti labada. Ta isupay nga igatang ko iti mantika ken asukar mi nanang. Nasaya at no kasta. Wen nanang, nagbalbaliw akon. Ay kat, nasaya at launay. Ta sika ti ina ti pagtaengan yaw. Sika ti mako na asilaw amang lawag iti pagtaengan yaw. Ngamno sika asilaw, kat napunday, kasanong arod ang masilawam ti pagtaengan yaw. Wen nanang, amok itan, ket talaga nagbalbaliw akon. Nasaya at no kasta. Naragsakak ang makakita ken ka, ang nagagot kan iti trabaho diti balayaw. Kat among matan ti manggad. Saan akas idi abarahala ang ti among nga igaman. Iso ang maragsakan para ken ka, Adela. Saan itan nanang? Inwaksikon iti biyag ko ti baraha. Nagbalbaliw akon at talaga. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag nga inday pinaulwan. Baraha, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Rumanak pa iti sulakay. Sa di naman ang tipa pa na may asita, bakit? Mapanak iti ayan damari Rowena. Anyat aramidin nyo, Ijay? Anya kalakit din ayatir sulakay. Saludsudong mat aminon. Abay, dakas tiyag sa lodsod. San abale, tanakaluto akmatin iti kanam. Umanay mat siguron dayta. Imbis makitangdan ka.
Saan aday ta makikakaaruba ti aramidan? San abali tasag paminsan lang mag. Anya sag paminsan. Ket no inaldaw nga adda ka iti ayan da Mari Rowena. Ay nakababayin ka nito akabsat na. Ang mga no panunutan na disdisturbom jay tao. Schedule mi nga rod ita. San amabalin ngaglangan na. Dahil ti Diyos mo, Mari Belen. Agyaman ak Mare Awan ka di ba ni Marisita? Adda akon ko kumaray. Apay nga ita kalaang, Marisita. Amangan no, pinaritan man ti asawa na Mare. Ay napasensya kayon ko kumaray. Inuray ko pa'y ngamin ang nagrubat ni Tirso sa akrimwar. Anya kalakit din Mare. Maawatan ka mo. Tinapatag, nakaumay ka. Anya nga iti baro at chismis, Mare. Wan nga ron, sigurado nga adumanin tinasagap mo, Marisita. Ado talaga ko kumaray. Dumngag kayo anaimbag, tarugyak tagistorya. Ay na, adda ka no matrelasyon na kapitana kan kagawad lito. Adda nakakita kin ni kagawad litong anaggapo iti balay da kapitana. Anya, saan ka di nga adda asawa ni Kapitana? Adda ngam adda yumot ngamin ti pagtrab-trabahuan na. Saan tay nga mo? Amangan no jay sikog ni kapitana ita, kat anak da kan kagawad lito. Mabisina kaon, belay na nakaw. Anya kalakit din tatang. Mabait laang mo't ata ginanaak. Kita makasangsangpot ko laang. Sa dino kami tinagapwa, Maya. Apay narabyan ka man ay. Iti ayan da Mari Rowena Ay, dahi tala makikakaruba, into na ram. Ay natatang, dinak man ka di pakibyangan. Adda ka di maganap mo iti dahi tangar aramidam, Belen. Intun madamdama, si kanto, ti pag-iistoryaan, dagiti kukumarem. Saan to na mapasamak day ta tatang? Saan ama arami dagiti kukumarit day ta kanya? Sino tinangibagang agpakarabi kasi ka? Ay napasensya kan Tirso lakay. Apay ay nagtangkan ti ulom. Saan ka di ngayon bagakkan ka? Saan aday ta makikakaaruba ti aramidan? Apay iso nga rod magtiragsak ko. Maan ano kaya dito'y balay? Agdalos ka kit di ta arubayan. Awan aramidan. Tapni bagakin ka Tirso. Saan akumpleto ti aldaw ko? No saan ko makita dagiti ko kumaray? Jak amukin kasi ta. Ay maminsan pa mapan ka iti ayan daruway na. Talaga nga itulod ko amin agamit mo jay. Tauray ijay kan ngagnaad. Oh, sika magdayang Mari Belen. Naimbag abigat mo. Nakasagana ka din, Marisita. Ha? Anya kalakit din Mare. Nalipatam samot nga schedule tayo ita. Ay na, pasensya kayon Mare. Ngam sa anak amapan iti ayan ni Mari Rowena ita. Apay ko maasaan, Mare. Ang mga no papanawon nak ti asawak dito balay Mare. Narigatang. No alas 5 iti malam ti panagawid ti asawam, agawid ka mo't sakbay ngag alas 5 iti malam. Shh! Agtal na ka man Mare. Adda ni Tirso dita balay. Ang mga numangag na ka. Ala, wanon. Inak nga raw din, Marisita. No saan ka mo't gayam amapan. Intun maminsan tumanan. O, apay asikalaang, Mari Belen. Ni Marisita ngay. Kunak man no magas ka iti ayanda. Dayta nga raw di parikot, Mare. Saan ka no ang makarwar ni Marisita ita? Ha? Apay ngay? Mabutang iti asawa na Mare. Amangan ka no papanawon ni Tirso. No ipilit na payla ang tiumay dito'y balayo. Kasano ngay daytan? Saan tayo mo't akumpleto, Mari Belen? At dati nalagip ko nga aramidon tayo, Mare. Anya ngay daytaan na panunot mo, Mare. Anya nga tano, agaramid tayo mo't iti group chat tayo nga agkukumare. Taidjay tayo nga agtutungtong. Ay, wala niya. Nasaya at na panunot mo, Mari Belen. Anya ter aramidam dito balay Mari Belen. Awan ka diti asawam, Mare. Awan ni Tirso. Adda trabaho na ita Mari Belen. Apay? At dati Facebook mo, Mare. Facebook. Anya, kalakit din Mare. Masapul nga dati Facebook mo. Tapno maiad ka iti group chat nga inaramid mi kinirwena. Anuan tayo ti group chat Mare. Ijay tayo nga agiin ni storya, Mare. Tapno ure agiin na dayo tayo. Makapagmaritis tayo lata. Ay, mabiit lang. Ta ipakitakin ka ti Facebook ko, Mare. Aday ta, Mare. Ala, iyag na kon iti group chat yaw, Mare. Ni Mare Belen tinagchat. Basaak man no anya ti in-chat na iti group chat mi. Nakita anagawid ti inauna nga anak ni Mari Lagring nga agad adal ijay ili. Ket dakkel ti tiyan na kukumare. Kasla masikog. Ha? No kasta?
At dagaya man apo ko ni Mari Lagring, ay na. Itaman pa saan mo ngayon pili ti Romuar, bakit? Apay ngay. Di mat cellphone mo ti dumdumugam. Hoy, sita. Mangmangagnak. Itay pa nga agsasawak dito, hingam di ka mat sumungbat. Apay? Anya ti bagbagam aya. Te kunak, itaman pa adi mo impapili ti Romuar. Saan ka di aday tati kayat mo? Ay, katuwa na. Nakababain mat kadagiti ka barangayan no agal aliwaksay kalatan. Diwis granted lakay. Manipod ita, dituyak laangan balay. Itaman pa saan nga may dagiti ko kumarim diti balay. Rowena, ading kao. Saanan manong? Nasaya at mat ano kasta, tapno awan ti nakalalaaw. Wen nangaramid kami ngamin iti group chat mi manong Tonito. Iso ti usaran mi ita Ha? Ano kasta? Nag-level up kayo, mate? Anya laki din aya manong Tonito. Kapilitan At least, no group chat ti usaran mi. Uray nagiin na dayo kami, makapag-iistorya kami latang ako kumare. Ay, pati gayang pa nagchichismis yung nagbalinin a digital. Agasum nga itada pa'y gayang group chat dagiti maritais. Anya ti ko na manong Tonito? Ti kunak agan anad kayo. Tama nga no day ta group chat, ti pangrugyan ti saan nyo apag kikinaawatan niya kukumare. Rowena. Anya ti mangangot ko sita. Awan mo ti maangot ko. Kaslada naksit Ay sus, aywan, di inlinay ko ngayon na po. Amangan no iso ti maangot mo anaksang. Ay, anya kalaki din aya bakit? Ay napasensya kan tirso, naawan mo't iti panunot ko. Kasanumot namin. Nang rugi iti agsapa aging gayta. Dayta cellphone mo latan ti dumdumugam. Saan ka makikakaro ba? Angam, ay na, dayta mo tan cellphone mo ti into na rin. Ay kwa, maladitakan. Ay nakitaan ti napoy nga ilinlinay ko. Tangat rabin, ngam di ka pala maturog, bakit? Adapi ngamin napatag apag tutungtungan mi kadagiti kukumare. Anya? Word, adda inaramid mi a group chat mi ngagkukumare. Anya kalaki din aya bakit? Oh, apay manan. Di ka pa'y agyaman, tasaanan ang masapul arumwara. Tamabalinan nga agdiin mistorya kami kadagiti kukumare. Babaen iti group chat. No siyak ti sika, aglive kan iti dayta group chat. Apay ko mga aglibak ngay. Amangan mo ano daytan ti pakaisagmakam. Inton kwan, dayta group chat ti pangrugyan ti diyo pagkikinaawatan ngagkukumare. Anya kalaki din ayatirso. Nag-uwi ka talaga. Anya ti aramidem dito balay, Rowena. Inmayak, tadadakkel aparikot ko. Belen, Anya rita aparikot. nagliksama ti group chat tayo. Naaman ni Kapitana dagiti inbagbaga tayo maipapankan ko Anya? Diyak karod amo na sino kada tayo atallo tinangidanon kan ko Amangan mat no ni Sita, mare. Isumat lang ti atap ko, Mari Belen. Anya lakit din day ta amari Sita. Imbes a sekreto tayo laang atalo. Indano nakit din kang kapitana. Kasanungay no kaswanda tayo. Wan nga rod, Mari. Nasaysaya at samot no ikatenta ni Sita iti group chat tayo. Adun ti amo dayjay a babae. Nasaysaya at pa'y mare. Ala, ikatumon dayjay asita iti group chat tayo. Sukatan talaangan iti baro. Ay sus, jak matan mabiro kan ti group chat mi kadamari bilen. Na. Apay ngay. In-remove dak matan. Awan mati amok abasol ko. Tapno ikatendak iti group chat mi ngagkukumaray. Na. Apay akas tati lang ang abigbigat, bakit? Ay, awan, tirso lakay. Ay, okay ka lang. Wen, okay aklang lakay. Sigurado ka? Wen, ay kwa. Mabaling ka di arumwarak madamdama lakay. Sa di naman ang tipapanam. Ay kwa, adala na patig amapan ko gatangan. Ala, palubusan ka. Nga magsubli ka matla dagos. Naimbag mo, itanasabat ka dito yung dalan, Mari Rowena. Di nakawawagan iti Mare. Awan ko Marik akaskan ka, Sita. Siyak ti inikatyo iti group chat tayo. Nga awan mat makagapo. Ita, kasta ti bagam kanya. Kasanumat nga min. Amin a pagtutungtungan tayo iti group chat tayo, kat idandanon mo ka ni Kapitana. Anya nga indandanon mat asasawam si Rowena. Di ka man naging didam mo si Kasita. Awan tindandanon ko ken Kapitana. Amangan mat no may sakada tayo tinangidanon ken kuana. Kada tayo atallo, si kalaang ti plastik.
Kas kinunak itayan, awan tindandanon ko kini Kapitana, period. Asino kumangay ti dadduma ang mangidanon kan ko, ana? Ha? Agrason ka pa ilang amin? Sige, umasidag ka dito, itaipungot ka. Anay ko. Nan, ano ti buhok mo, Rowena? Nagsabat kami kanisita di tadalan. Kat ilibak na, nga iso tinangidanon iti nagsasaritaan tayong may papan ka ni Kapitana. Hay, Kat, intulok mo mat nga ipungod na ka? anya laki din aya, Mari Belen. Lima banak mat syempre. Agong ungot ka di, inikat ta iti group chat tayo. Aywan, Mari. Apay ka nga inikat ta, nga awan mat makagapo. Ay, nagpuskol mat talaga ti panagrup-rupa na itaasita. Kalpasan ti inaramid na. Isupay kunam mo na sino napintas. Ngam saan mo, tanagadoma ti pekas kan kamoro na? Ay, pudula unay tanak ko na, Mare Rowena. Saan laang aday ta, Mari Belen? Dakkel pa'y ti bilbil na. Anay ko, tilupok. Anay, nagsakit tilupok ka kinugtaran ni Rowena, lakay. Anya kalakit din aya sita. Ti ko nam kanyak. Mapan kala gumatang. Kasanumat nga man, ipapilit da asyak tinagidanon kin ni Kapitana kadagi tinagsasaritaan may. Inikatdak pa iti group chat may. Saan ka di nga idi pa lang ibagbagakken ka? Adi ka mainay-nayon iti dayta a group chat. Naimbag kumamit No usaran nyo tinasaya dayta a group chat. Angam saan may tagchichismis kayo. Anya kalakit din ayalakay. Nasakit lang arodan tilupok, sermonan nakpay lang. May salati maibagakken ka sita Sarde nga mon dayta a group chat. Aglalo pa'y kasta mo dayta a group chat yaw. Puro marites tin into na rin yaw. Ay, inton pumanaw ka. Siguradaw, asikanton ti sumaruno a pagchichismisan da dita. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag nga inday pinaulwan. Group chat! Dito'y drama tayo. Anya laki din! Anya laki din! Di ka din nagimiimon, Rosana bakit? Nakitam lang nga nagsarita kami kini Maricel. Ipagarup maun nga da relasyon may. Kagurgura ka, Richard. Anya lakit din ni Rosana. Nabayagtan nga agasawa. At dapayin apo ko ta, agsilos ka pailaang. Ay basta kagurgura ka. Di kan kayat. Mala, nubasol manday jay ngay naramid ka. Agkidawa ko niti pamakawan kan ka, Rosana. Please forgive me. Che! Nay, pakawanin na ka din. Promise, liklik ako ni Maricel. Jakon ka sarita. Ay, kun kunamlaang day ta, Richard. Kut no first love mo ni Maricel. Idi day ta, Rosana. Ngam si kaitan ti ayat ka. Jakon pagan ano ni Maricel. Past is past. Ako na nga raw. Ha? Basta kagurgura ka lata, Richard. Arakupan ka na, tapno mapunas ti guram kanyak. Rosana. Anay ikaw. Apay ngagsipat ka ngay. Arako pandak ko nam, ngam sa bali, matigig gamam salbag ka. Ha? Kahit, ayos kayo kadimanan kinitatang nanang. Ayos man ang Jojo, anak ka. Saan kayo ngagsilsilaws? Ay saanin, anak ka. Awan ka no, matrelasyon da ka ni Maricel. Talaga magamin nanang. Agim-imon kay itaangin. Saan na maaramid ni tatang timangluko kada kayo? Ay ayatin nakmat gayam ni tatang yaw, Jojo, anak ka. Siyaklaan ka no, ti ay ayatin na. Una nang, iswa punasan nyo man dahita panagim-imon nyo ko ni tatang. Nasingpot ni tatang. Iswa di na maaramid timangluko kada kayo. Gumatang kay tilako ka na tang, Richard. Agduduma mata natang tilako, Maricel. Wan, adda sitaw, adda taraw, adda bunga ti parya, adda papaya, ken alokon. Day tapang pinakbat ti gatangag. Makasidsidhaak ngamin itinatanggay. May mayamula, ano pa siganat natin ti sidayan tayaw. Tapno, agpaot ti biyag ako nada. Talaga, Maricel. Kayat ko dagi tinatangam karne. Nagbiitak mo na masuya no karne ti sidaak. Akas, iti pan nakasuyam iti kanyak, Richard. Ha? Sika talaga, Maricel. Inik ka man iti sabala kay papanantimbagakken ka. Mala, itid mo kit ng tigat-gatanga, tabayada kaon. Ay, huston, Rosana, bagay. Di nagmarsakan iti pinggan, akas ka na palanggana. Babairaw, awan ti may sa asaom, Richard.
Anya ka di maninaya ti madingay naramid ka, oh. Nagbayag kayo ang nagsarsarita kan di Maricel nga ex mo itay. Ha? Ay, gimatang akla itilako na nateng. Gumatgatang ka, wano digdigaam, ah? Anya lakit din iba kitaya. Apay kumaadigaak nga ay kat adda anak mo ti asawa. Nagkareka di mon kasarsarita day nga ex mo. Ita kasarsarita mo't nga raw. Kid-kid dayampay. Anya? Adyak mo't kiniddayan ni Maricel. Nasiputak dagiti matam, Richard. Uri laagoy oy, dagiti matam ako mitkita iti barukong na. Ay, saan mo't Kamali day tangay bagbagam. Gumurak manin ka, Richard. Ha, di kan kay kaya. Anya? Ay. Anya tinapasamak ka dagiti pinggan nyo, tatang. Nabuong damatang. Ay, ginuranak man ni nanang yaw, Jessica anak ka. Imbarsak namin kanyak dagiti pinggan kas kada palanggana. Anya lakit din ni nanang. Apay ka no anak kapungtot ka na kayo. Kas itisigod pagimimunan naman ni Maricel. Anya? Gimatang aklang matitila ko ni Maricel na natang. Kalaat mata na nagrambaw. Sa dino nga rodin ti ayan ni nanang, tatang. Nagpupok dita silid may. Kasla ubing abasit agumura ni nanang. Naskin ka di pa'y nga agpupok, ijay silid yaw. Ay, hijak man amo kay ni nanang yaw. Pampanunutak man ay nukasanok nga ay wine. Kasto itaramidam pare Richard. Sagutam iti paborito na asabong tapno mapakawan na ka. Ha? Huwag ngagpaiso niya. Pari na maga. Aga, kunamot pare Richard. Saan kat anamaga? Saan ka diyan na maga ti kasuron mao, pare? Naay, inulit na paila ngayon balikas. Mayat ngagpaiso tinapanunot mo pamuspusan pari aga. Inak man nga rod gumatang iti paborito na asabaw, bareng pakawanin na kaon. Sabong para ken ka, Rosana bakit? Apay day ta sabong, Richard. Isagot ko kan ka, tapno di na kon kagura. Di nakmaala iti sagot, Richard. Kagurgura ka. Ibalang mo day ta sabong. Nagbangsay. Ha? Nagbangset ko nami ti dayto asabaw? Kat no paboritom dayto asabong bakit? Unaw, aginaw ka. Anya nga aginaw, Ha! Anay ka. Nariwisan ti bibig ka. Apay ngagsipat ka ngay bakit? Ha? Maalampay lang timang rabak kanyak, Richard. Amam lang nga rodin na gumurgurakan ka. Ala. No basol man na hindi dyan ngay naramid ka. Agkidawak man na iti pamakawan. Please forgive me, Rosana bakit? Ha? Si kalahan ti ay ayatak bakit? Ay, dapadapam ti pusaw, tapno mariknam ti ipit-pitik na. Anya? No makapagsaula ko matipusaw, ibaga na si kalahan ti ipit-pitik na. Jack mamate? Anya lakit din ni Rosana. Arakupan ka man, tapno mapunas ti panagimimon ma. Nita, Anay kumanain. Apay ngagsipat ka nga bakit? Arako na kunam ngam sa bali, matigig gamam salbag ka. Ha? Mayat man ang tilin ng datatang kananang ading ko. Wan, manong Jojo. Aggin-gin ng tildamanen. Enton kwan, gumuran tumanin ni nanang. Ay, nalaing ngamin nga agimon ni nanang. Pagsilusan na pailang ni nana Maricel, kit na bayagdan ka ni tatang agasawa. Talaga mo't manong Jojo. Itapay abakit ken lakaydan nga agselos ni nanang. Ay, sapay lako mga ron, tasaanin agumura ni nanang ka ni tatang. Nakakaasin tumanan ni tatang amangay ayo ka ni nanang. Gumatang kay tilako ka tilapia, Richard. Ha? Ay, nabnabyag at tilapia day talakom, Maricel. Why, nagdadakkel pa tilapia. Gumatang kan, tanala ka lang ti presyo na. Ay, may saman nga ro dakilaw. Agsidak man nga ro iti presko at tilapia. Naumakmat nga minan iti pasiga natang. Akasit ni pan nakaumam kanya, kasta ka day. Aday ta ka manain. Inik ka manin iti sabalya kay papananti imbagakken ka. Narabak ka launay. Nagdoyan tikat gatang matilapia, Richard. Richard, anya day ta? Tilapia ni Maricel, ay gumatangak iti tilapia, bakit? Kartingam ti umasidag dito, Richard. Huwan bakit? Humayain! Nananay, mabutang ka magayam ka ni baka mo, Richard. Ay, piman ka mag.
Kay kayat mo ma, ti makisarsarita kan kwa na? Saan mo't bakit? Saan met bakit? Hamok Anya ti amam? Igagagara ni Maricel ti umay aglako tapno makita na ka. Anya lakit din ni Rosana. Di mo kumay kaniti sa balya kay papananti nakitam. Amo blang nga ruden adyak kayat ang makisarsarita kay tinay di abakas, inaramid mo pa ilang. Anya, bakas ko nam. Apay, isakit mo na di babae, Ha? Ay kwa. Ha, makitam, talaga nga dapay la para gustong kun kwa na, Richard. Ha? Ay, makasangsangit akon. Ay sus, di kag sangit abakit. Husto daytan. Parparigatom lang ti bagayim. Kagurgura ka, Richard. Sinaktam ti pusok. Anya? Napananti kon sinsyam, ha? Di ka kadimasyan kanyak, Richard. Ay sumardin kan bakit? Nagdrama kamit time. Ayan, dagiti karimidi kanyak, Richard. Nagkari ka syaklaang, syaklaang, syaklaang. Kasla tilinubila lang Nagsakit na ito ngay naramid mo kanyak. Nagsakit, talaga. Awan sir-serbe, malalaki. Na, sumardin kan Manipod ita. Agpili ka no sino ka na kami ti ayatam. Siya ba? O ako? Ikaw, Rosana. Ay, sinalbag. Urayak la may sursurutan iti pa nagdramam. Sinungaling! Anay ikaw. Di naksipatin nagsakit. Magdusa ka! Naglabagan ti Pingping Mao pare Richard. Ay, hay. Naay, uray ti panagsinaay mo. Adda pasurot na asakit tinakam pare Richard. Parikot talaga, pariaga. Amok lata, ano niya ti pagparparikotan pare. Ginura na kamanan ni bakit Mao. Kanya nga ti aramida kaya. Ay, Ha? kanya nga no pa'y paiswak langain. Hey? Ti pagpabasol kanyak ni Rosana pariaga. Tutupak sa langan ni Maricel. Ay, di mo aramidin day ta pare Richard. Di mo nayunan pa ti parikot yung agasawa. Ha? Ay, womanan, ani bakit mo pare? Naumako na mga ayo kan kwa na. Ang mga no makita na kamin tumanan ngagsarita kini Maricel. Gurain nak tumanain. Ammo kaon. Tiyan niya pariaga. Kastoy taramida, tapno mapunas ti gurakin ka ni bakit mo paray. Ha? Iyara sa asko pare Richard. Iya sidig mo tilapayang mo. Ay sige pare. At yung tilapayag ko. Epektibo nga taday tangay imbagan paray. Padasam bareng umipiktaw pare Richard. Sige pariaga. Ngam maudin da ito nga ramidag. Oray saanan nga agaw-abi dito'y balay ni Tatangyaw. Kagurgurak na di alalaki. Kagurgura yung manin ni tatang, nanang. Babaero ti sinalbag alalaki. Husto daytan, nanang. Ulitak manin nga ibaga kada kayo. Asaan ang maaramid ni tatang ti agbabae. Anyat amok nga, Jessica. Ang mga nulim mo ti panagsinsinarak na iti day di Maricel. Nanang. Uy, oray jak makitkita ni Tatangyaw. Kay kayat ko pa yan na pumanaw ni Tatangyaw. Ngam ti makitkitak nga da babae na. Anya lakit din ni nanang. Pitpitak to pa di ulo na. Anya. Ha? Apay nga dan na iwara a petals dagiti sabong iti swilaw. Nida, agturong dagiti petals iti pagidaan. Na, sino nga iti? Surprise, bakit? Ha? Richard? Anya ti kaya ta sa wanda itoy? Buyain na ka. Ay di ka man agsala iti kasta Richard. Nagalas. Kaslasala ti macho dancer. Ew. Ikate kon ti shorts ko, bakit? Ay di mor aramiden day ta Richard. Hay, nagalas ti langam nga agsarsala. Ikate kon ti shorts ko. Ay, aday ta. Na, ha? Richard?
Magustuhan ka di ba kahit? Ay isublim di sapin mo, Richard. Ay, di ka lagbain na nakasuot iti kasta. Kaya't kalaang mo tapagkatawain ba kahit? Di na ko man kagura. Ay wunon, napakawan kan. Basta isublim na ita sapin mo. Ay, Ha? Di na kon kagura? ay saanon? Di ka nagsilos? Ay saanon? Promise? Wun, promise lakay, promise. Ay na. Ay, I love you ba kahit? I love you, mat, lakay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, nga hindi pinaulwan. Please forgive me. Dito'y drama tayo, Anya Lucky Jane! Anya Lucky Jane! David, Nay, si kamat gayam anti kurason. Anya tiar aramidam dito'y balay. adda ka din ni inang mo. Adda, antay. Anyat aramidin na ngay. Adda jay kusina, antay. Aglutluto. Apay aya. Saludsod man, numabalin ti bumulod iti planggana yaw, taaglabaak man mag. Mano ti buludam anti kurason? Si kakit dimot, may salaang Ala, agawaam ti mga latag dardarasak. Mabitla nga raw, tadamagak ni mamang, antay. Anya ti umay maibaga, David? Mamang, adda ni anti kurason di tarwar. Anya manen ti umay na ibaga? Umay manen bumulod iti gamit tayo? Wain, buluden na kano ti pelangganam, mamang. Ay, anya lakit din day ta amari korason. Saan na pa'y nga insubli tayo binulod na asilyasi tayo? Ita, agbulod manan iti planggana? Anya nga ti bagakan kwa na. Ibagam nga usarak ti planggana tayo. Dayjay pay lang mati ko na, mamang. Sana pumanaw dayjay no saan mo apabuludan. At tuyin ti palanggana bulbuludan manti kurason. Agpili kan no anya ti kayat mo. Dayta ti pabulod ni inang mo kanyak, David. Wen, iso ti bilin ni mamang antay. Addamat nakitak akabarbaro a planggana yo. Apay ngay aday tadaan ti ipabulod na. Grabe ka mat anti kurason. Sana daan dagito uy. Ket no kagat-gatang lang ni mamang hindi napalabas sa bulan. Sa maysa, saan mi nga ipabulot ti kagat-gatang ni mamang apalanggana? Ta saan kanupay anabunyagan, antay. Anya binunyagan mo't asasawam, David. Saan mi pa'y nga inusar? Iso asaan akayat ni mamang nga ipabulod dayjay apalanggana. Ay katpilyam mo't atay mayat a planggana. Ta iso ti ipabulod mo kanyak, David. Awanin ti adu pa'y asawa anti kurason. Agpili kakit din. Intun kwan, ibabawi ni mamang. Ay, si kamot gaan ti masabat ko, Mare. Sa dino tinagapwam? Ay na, napanaklabim mulod iti planggana, Maray. Kitaam ti impabulod ni Mari Trineng, ha? Daan a planggana. Anya kalakit din aya, Mare. Katno day ta jay ginatang na idinapalabas a bulan. Dilagbain amang ipabulod iti kastawi, Maray. Iti anya kumaaga po nga agbain ni Mari Trining ken ka. Si kakit di ati agbain, Mare. Planggana laang ng bulbuludong pay. Grabe ka mo't, Mari Mimi. Apay, nasaktan ka iti imbagak, Mare. Sa dino tayan ti may sa planggana tayo, David. Sa dino manan tinangikargaam, ha? Anya lakit din ni mamang aya. Amangan mo't no jay binulod ni anti kurason ti bagbagam amapukpukaw. No kasta, saan pa nga insubli ni Mari Corazon ti binulod na planggana tayo? San pa'y mamang? Una yan day ta a tao. Di na ammo ti mangisubli iti binulod na. Ingka man kit di alaan iti balayda, anak ko. Nakababain mat kan kwa na. Wen mamang, innakaon. Ay, masurunak iti dayja ako rason, lakay. Anya manen aya ti basol na ken ka. Di na ammo ti mangisubli iti binulod na planggana. Agasam ngay, agmay sa bulan ti planggana tayo iti balayda. Amangan met no nalipatan na laeng nga insubli. Oho! Ay, jak mamati. Ti ibaga nakit di, talaga adi na kayat nga isubli ti binulod na kada tayo. Anya laki din aya. No amok lang akasta ti aramiden na, di saan kon a pinabuludan. Nala, huston. Bayamon dayay. Tinapatag kat maisublin ati plangganam. Anya ti gagaram, David. Apong, umay ko lang alaan ti binulod ni anti kurason na planggana ni mamang. Naibagam ka din kanyan ti makurason. Wen, imbaga ko ni tayapong.
Ay na, no apay mat ngamin adin na insobra dagos. Wen nga ro dapaw, kasta unay ti unget ni mamang itay. Kanya lakit din day tanga anak ko. Ta naglay nga agbulod. Ngam di na mo tagi sublay. Kastamot lang ti kunan ni mamang apong. Adto yan, tidaan aplanggana yaw, David. Agyaman nak anti kurason. Iyawid mo, tapno awan ti ado asa uniinang mo. Nakababain mat unay kan kuana. Agyaman nak antay. Sige, ina ko na apong. Sige lang, David. Agan-anad ka. Sa dino tinangalaam iti dayta aplanggana, David? Daytoy matintad ni anti kurason mamang. Sigurado ka di aplanggana tayo dayta, ha? Ay, jakam mo ah. Ay, anya lakit din aya, David. Kasano adi mo ammo? Kat sikat tinangyawat kani antim ako rason idi. Nalipatak nga ro din mamang. Basta daytoy tintad na kanyak. Makaung-unget to pa itay mamang. Muti man dayta aplanggana, David? Awatem mamang. Kita anay imbag, David. Masigurado ka saan aday ti planggana tayo. Kita daanan daytoy. Kaslasaan pa yan mabalin mausar. Sa maysa, kabisado ti planggana tayo. Tanasuratan day itinagan ko. Kita man, no ada na isurat at training iti day ti planggana. Awan mo ti makitak mamang. Kaya't nasawan, saan aday to'y tay planggana tayo? Anya ti masapol mo, Mari Trinay. Umay ko isubli ti planggana, Mari Corazon. Saan aday to'y ti planggana mi binulod mo ide? Isumaday ta, Maray. Saan asyak ti padpadasam takabisadok nagiti gamit mi, Corazon? Ay na, Maray, day tanga raw, di planggana yu abinulod kaw. Anya kalakit din, aya, Maray. Dagulit ka. Basit day ti planggana, Mare. Kadji planggana mi, dakkel. Nasuratan pa'y day iti training. Apay, di mo nakita? Ay sus, pagdamot gayam surat day di aplanggana. Oh, apay na paulimag ka. Ay naapod no ti ibagbagak, Mari Trinay. Day tanga raw, di planggana yaw. No di ka mamatay, di saan laang. Pao naganak man nga ron di tabalayo, Mare. Kaya't ko lang ti makasigurado. Trespassing tar aramida, Mari Trinay. Saan ka pumanaw, aging kaasaan ko amaala ti planggana mi? Anya kalakit din, aya, Maray. Ipapilit mo matikayat mo. Insublik lang arudan. Ado pala ti ririm. Insublim angam sino katamot iti sabali a planggana. Makitak matlaang day a planggana. Ops, may parit ti umunag di tabanyaw, Mari Trinay. Aglisi kay ti dalan ko, Mari Corazon. Apay ko ma, kat banyo mi matday ta. Trespassing ka. Aglisi ka, wano? Ayawan ti plangganam dito'y, Maray. Di ka makaawat. Saan nga extension ti balayo da ito'y balay me? Tapno dito'y ka nga agsapol iti mapukpukaw agamit yaw. Anay ko. Apay ngay asinipatnak, Maray. No naglisi ka kuma, saan kuma ang mapasamak day taken ka? Ay saan, Maray? Di ka umunag di tabanyo, may. Hay, kunakun kat. Adda dito ti planggana may. Oh, kita am dito ti planggana, Mare. Nasuratan iti training. Ay, ulbodan nakpailang, ha? Ni mo training, tinasabat ko iti dalan Corazon. Ay, dito'y balay tinagapuan na. Wan, dito'y balay tatang. Ay, mabit lang. Nanano tangiwat mo? Dinanog ni training tatang. Marurudak nga raw. Anya gamin ti basol mo kan kuan na. Awan mo, kalaat-latan a dinanog na. Amok ni training. Saan nakakabilay no awan tinaarami da madakas kan kuan na. Anya lakit din ni tatang. Asino ti anak yu aya? Siya kuno da ya trinay. Sa dinaw tinaggapuam, training bakit? Di tabalay da Mari Corazon. Naglalaingan day di a tao. Mapanakit din sukat ti daan a planggana da, iti planggana tayo? Amangan met, no saan na ngayong gagara? Ay na Brandy, amok ti ugali day di a Corazon. Narigat met no basta pabasol kalatan. Apay nga rod, adi na kayat apasra ka ni di balay da itay? May salang ti kayat nasa hunday jay, Brandy. Ilamlamang na ti planggana tayo iti unag ti balay da. Naimbaglaangan ata sinuratak itinagad ko dahi ti a planggana tayo. Ay, tano saan? Amanga no tinagikwanan. Mabalin met amaala day ta itinasayat asaritaan. Saan ton ang makaulit dahi a Corazon kanya? Irwar mo man amin agamit tayo, David, anak. Ano ang mamang? Ay awanan ti ado asao. Basta irwar mo kit day. Anya lakit din ni mamang. Parigatan nakpailang met. Anwam ngamin aya. Irwar mo, tapno suratak itinagan ko. Ay narigatan. Ang mga noomay manin dahi a Corazon. Kat ibaga nanto manin ako kwa na oray saan met. Anya? Ay agraman tabo.
kutsara, kan kurtina. Ilwar mo, tasuratak amin itinagan ka. Ni Mamang Mat. Naskan nga aramidot daytoy. Tapno saan at tagikuan ti sabali at tao dagitig gamit tayo. Umayak man maki-standby, mare. Sige lang, Mari Mimi. Awan ti parikot iti dayta. Anya nga iti ubra ang mare trineng. Sursuratag itinagan ko amin agamit mi. Tapno saan ang mapukaw, Mare. Pati kutsara. Toothbrush kan tabuyo. Sinuratam iti training, mare. Narigatan. Anya kalakit din aya mare training. Kasla dati agtatakaw diti lugar tayo iti kastangar aramidam. Udno matganda, Mare. Kastoy na Mari Mimi. Nagbulod ni Mari Corazon iti planggana kada kami. Idi apan mi alaan iti balayda. Sino katan na iti daan a planggana ti binulod na kada kami? Anya? Day tatipod no. Iswasi ka, rugyam mata na suratan itinagan mo ti amin agaamang mo. Narigatan, natagikwaan ti sabalay. Pasla saan kamatan amapmapan iti ayan ni Mari Trineng, Mari Mime? Aywan. Saanan mare Corazon? Ado ngamin ti pakakumikumak. Anya ti pakakumikumam aya, Mari Mime? Makitkitam dagiti gamit ko, mare. Apay dagita? Kargak amin ti tatak na. Tapno saan amapukaw, mare? Anya? Wen, nadamag ko ngamin. Nga adda dagiti daduma dita at tagikwaan dati sanda ako kwa. Siyak ka day ti paspasagidam, Mari Mime? Ay saan, mare? Anya lakit din aya. Ay sos, ikan aglibak, Mari Mime. Amo ka? Siyak tinagin inistoryaan nyo kin ni Mari Trineng, idi malum kalman, pasado alas 3, iti arubayan da. Kita mangkay, asaan ka anak ikaruba? Kasano mga mintatang, kaguradak dagiti ko kumaray. Sursuruam nga mendag pakumbabanak ka. Noam mo masika tinagbasaol. Sikatag daw iti pamakawan. Siyak laeng ayat yad da basol na. Uray da Mari Trineng kan Mari Mime. Pinagin inistoryaan dak idi malum kalman, iti arubayan da Mari Trineng. Anya lakit din ti anak ko aya. Siyak manintang pakumbaba, siyak lang aruda na kanayon. May salang ti may bagakan ka Corazon. Ibabam ti pride mau. No kasta ti aramidam. Mailiklik ka. Iti anya man agulaw. Anya ti aramidam diti balay, si ka Corazon? Umay ko kumaitad ti adobo kada kayo Mari Trineng. Naimbag lang adda sidaan nyo. Ay saan? Diyak kayat nga awatan dayta. Ang mga no kinargaam iti sabidong. Tapno makabalis ka kanyak. Anya kalakit din aya, Mare. Sa dino kumangay, iti pangalaak iti sabidong, no bilang laang. Anya nga iti amok. Anya lakit din aya, Mari Trineng. Pakawanan na ngaminan, please. Pasensya kan ano pinaginteresak ti planggana yo. Ay, di nakman, dramaan si ka Corazon. Grabe kamot, Mari Trineng. Sa anak ngagdram-drama. Oo, uray kita ang tirupak ko. Seryoso Sige, tapno di mo mat ko na. Awata ko ontit itad mo nga adobo. Ken pakawanin ka. Ng pangasim tadi mo ulitan ti inaramid mo, Maray. Ay, naagyaman ako na, Mare. Ikarik ng sing-sing putakon. Ay, I love you, Mari Trineng. Chuk, chuk. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Dalia, Apay ka di, idang. adda bisitam ijeruar. Ha? Sino? Sino kumapay ngay? Ni Edgardo, Anya ti aramidin na dito'y balay da Dunya Maxima, idang. Ay na, kaya't nakakano makita, Dalia. Kasano ngay no makita ni Dunya Maxima? Sapay sikreto lang ti relasyon, May. Adda na panunot kong aramideng. O, alaam dagito abasura. Ano kumangay dagita basura? Anya kalakit din aya, Dalia. Tapno addan to irason mo kin ni Doña Maxima, no saludsuden na, no sa dino tinagapwam. Ibagam anapan kalaeng nagbasura. Sa dino tinapanan ni Yaya Dalia, idang? Ay, Doña Maxima, napanlaang nagbasura. Pudno ka di tay bagbakam si kaidang. Ay, uuwan. Pudno timbagak, Doña Maxima. Oh, apay nga roda kasulamadanagan ka. Ay, saan mat Doña Maxima?
no adda ipaaramid mo kini Dalia, siyak pailaang ti mga ramid, Doña Maxima. Alaman nga rod, itimplaan nak iti kapek idang. Ay, areglado, Doña Maxima. Mabit lang nga ron, taag timpla ak iti kapiyaw. Kumusta kan, Dalia? Anya ter aramidam dito paraangan ni Doña Maxima, Edgardo. Kaya't ka lang nga makita. Kasano na makita na kati Doña? Sigurado ang makapungtot maninday jay. Sapay istrikto kadagiti babaw nun na. Sana bali Ta dito'y arubayan dalang mati pagsaritaan ta. Santa mat nga umadayo, Dalia. Anya lakid din aya, Edgardo. Di mo amo ti kinatao ti amo may. Saan man aday tati pagsaritaan ta? Sabong para ken ka. Anya ti kayat asawan tinakitak, Dalia. Ay kwa, ato yun dagiti basura may. Manong nga basuriro. Angam. Pasensya kayon Manong basuriro. Manungal daw nga minin asaan kami ang nagibasura, iso ang naurnaw. Tikan ko mong tramay, Edgardo. Ay, okay lang, ma'am. Trabaho mi, timang kolekta ka dagiti basura yun. Sige, inakon, ma'am. Ala, akong dagiti basura yun. Nay, kunak man no nag-date kayo kini Dalia, para Edgardo. Kumaa, ngayon natuloy, pari Norlan. Anya? Nagkapoy ka ba't gayang pare? Nakita na kami nga rod, ti baak adon niya. Mabit lang. Anya nga dagiti inyawid mo ang nakasupot pare? Basura dadon niya Maxima, pare. Ay, oo, na yan pare. Pati basura na inyawid mo pa yan. Anya kalagi din na ya, pare. Napayak lang nga roden, katawaan nakpay. Sa dino nga raw ti pangipanam ka dagita basura pare. Ibasurak to, ninton adda umay agkolekta. Ay, piman kamait pare. Imbis akat katawaan nak, tulungan nakit day, pare. Ada na panunod ko nga ramidin pare. Anya nga day ta, pare Norlan. Umasitig ka, taiyara sa askukin ka, pare Edgardo. Anya nga itimbaga ni Edgardo, idi imbagam a basurero. Idi damo, kung kontraan na. Ngam awanan tinaaramidan na. Tanakita na kami ni madam. Ay, piman nga Edgardo. Ay, nubak nang kami laeng. Saan ako nga trabaho ka ni Doña Maxima? Anya nga tano gumatang kayo kin Edgardo iti cellphone nyo. Tapno nalaka akontakin nyo titunggal maysa. Ay na idang. Uray anda igatang ko iti cellphone. Jak matlaang ammo no kasano nga usaran. Anya nga rod, kasta kayo latan akanayon? Kasano, numauman ni Edgardo kan ka? Saan man aday ta ti pagsaritaan ta idang? Ituloy takit di trabaho. Nagdalusak mat idi kalman, ngam adumanen tinatnag ang bulong ti kayaw. Ay, oo na yan. Makapabannog ti kastoy. Psst! Dalia! Sino ngay dayjay? Adak dito'y Dalia! Naimbag nagsapam! Edgardo? Asino tinangibaga nga umuli ka di tangayaw? Shh! Di mo pigsahan ti saom. Amangan numang nagtidon niya. Anya nga minti umay may baga aya. Awan! Kaya't ka lang nga makita, Dalia. Anya kalakit din aya, Edgardo. Ay, naimbaglangan at nakaturog pa ilang ni Doña Maxima. Nasayat man to kasta. At da oras na ngagsarita. Saan tamat ngamin amakaruhar? Takanayon abisi ka. Ay sos, mano nga orasan nga agis istoryata ditoy. Amang sapsapulan na kun ni madam. Anya kalakit din na ya, Dalia. Awan pa'y timay sa orasan niya. Sino ti kasarsaritam dita, Dalia? Itay payasap-sapulin ka. Adda kalagayam dito'y likodan ti balay. Doña Maxima? Naimbaga bigat mo, Doña Maxima. Sika manan. Ay, wan, siyak, madam. Ako ang amin. Kasapulak ti kais istorya. Iso analagip ko ti umay dito'y mansyon nyo, ma'am. Edgardo. I can handle this, Dalia. Agpudno ka man kanyak. Agdat-daton ka kade kin ni Yaya Dalia, Ha? Siyak? Agdaton kiniyaya, Dalia? Oy, no way, Doña Maxima. Pasensyaan yun ti baklagayam ko, Doña Maxima. Heartbroken nga men. Iso ana panunot na ti umay makis istorya kanya. Malagip mo pa'y ka di madam, jay sabong nga imot na ide. Sige, mabalin mo ati umay makinistorya kin ni Yaya Dalia. Ngampang nga asim, tadi mo disturbuan no adar aramidan na.
Nalawag ka di. Uwan, Doña Maxima Makis-istorya ak laeng, no saan abisi ni Dalia. Apay matakas na ti inaramid mo itay, Edgardo. Anya kalaki din na ya, Dalia. Inaramid ko day jay, tapno saan makadlaw ni Doña Maxima. Nay maglaangan ata epektive. Wen nga rod, Dalia. Ay, kastaunay tidanag ko itay. Oray syakmat Adda ka di pa aramidam, Dalia. Aglabaak pa, Edgardo. Sika ngay, saan kang agawin? Saan pa, Dalia? Kaya't ko pa iti agis istambay dito yung mansyon ni Doña Maxima. Oray nak nga rod at aglabaak pa'y. Kalpasan na, ituloy tati ag istorya, ha? Tulungan kan. Saanan? Kabaulakmat? Anya aramidon ni Edgardo Ijerwar, Dalia. Amangan numakita ni Doña Maxima. Amo ni Doña Maxima, nga da ni Edgardo. Ngam ti amuna kat bakla ni Edgardo. Naimbag man, tadi na pinapanaw. Sapay kagura na dagiti lalaki. Ha? Di mo amma? Apay mata na ibagam ti kasta, idang? Anya kalaki din aya, Dalia. Mano atawan mo dito'y. Ngam di mo pa'y ammo, ti may papan iti love life ni Doña Maxima. Awan mo't ngamin tinangibaga kanyak. Kastoy na sakbay adumanon ti aldaw ti kalaysa ni Doña Maxima. Ken tinobyo na ani Fredo. Naamuan ti Doña, amalaksid kan kuana, at dapay sa bali a babae iti biyak ni Fredo. Pudno? Wen, saan la aday ta? Masikog ti babae ni Fredo, iso asaanen anatuloy ti kalaysada kin ni Doña Maxima. Ita, maawata ko no apay akas dyan ni Doña Maxima, idang. Agyaman ako na, Dalia, ha? Para iti anya, Edgardo. Agyaman ak. Taoray busy ka. Kat adala ta oras mo para kanyak. Un ata napatag ka kanyak, Edgardo. Mabalinta siguro ti agkalaysan niya, Dalia. Uray kayat ko, kurang mati urnong ta. Anya kalakit din na ya. Mabalin mat asimple lang ti kalaysata. Saan ka di? Amom, Edgardo. Sakbay apagsaritaan ta ti maipapan iti day ta abanag. Agurnong tapay nga umuna. Ngamin, awan mo't balay ta. Jak mo't kayat, amakipagnaad ta kadagiti dadakkel ko. Wano kadagiti dadakkel mo. Ay, Doña Maxima, itay kayo kadipay dita? Son, umayak la ko mamangalay ti danom ngay numak. Adda ka di parikot, Dalia. Awan mo't, ma'am. Oy, agpakada kon, Dali. Agsarita tanto manen, no saan ka abisi. Mabalin ka di agsarita ta, idang. May papan iti anya, Doña Maxima. Agpudno ka man kanyak. Asino jay bakla ka na yun nakadwa ni Dalia? Ay, kwa, Doña Maxima. Ni Edgardo. Asino ni Edgardo iti biyag ni Yaya Dalia? Ay, kwa, Doña Maxima. Agpagayam da. Ibagam ti pudno kanyak, idang. Kwa, pudno mo ti bagbagak, Doña Maxima. Jak kayat ngol ulbudan nak si kaidang. Yaya Dalia! Yaya! Apay ka day, Doña Maxima. Itimplan nak iti kapik. Day talaang, madam. Wan, kitam, tadi mo unay kaaduan, ti asukar na. Wan, Doña Maxima. Sandwich ngay. Mangala ka di pay. Sige, yalanak mo't lang iti sandwich. Kalpasan na, agdalos ka. Punasam dagiti tawa, kandalosam tarubayan. Wan, madam. Aramida manasaya at ti trabahom. Jak kayat ngagtugtugaw ka lang dita, amak in-istorya iti dayjay abakla. Tasan ka suswelduan, tap nagtugtugaw ka lang. Nalawag. Wan, madam. Maawatan kayo. Anyatar aramidam dito'y mansyon ko, Edgardo. Ay, kwa kuma, Doña Maxima. Kaya't ko lang sa rungkara ni Dalia. Bisi ni Dalia. Ado tinaskan nga aramidan na ita. Ay, kasta ka di, Doña Maxima. Adda ka matgayam, Edgardo. Anya kalakit din aya Dalia. Jak imbagarum warka. Tikonak punasam dagiti tawa. Pasensya ka, Doña Maxima. Ituloy ko ti ipapaaramid mo kanyak, madam. Saan ka pud na bakla? Saan ka di? Anya kalaki din na ya, Doña Maxima. Sana ka di anapintas, iti pa nagkita yo.
Sardangan nak si Edgardo. Amok nga da relasyon nyo kiniyaya Dalia. Ha? Adda ka di pangalam, itipakan mo kini Dalia no bilang lang. Adda ka di nornong mo. Ay, awan pa'y. Ngam ano sakti makitang dan, Doña Maxima. Panagkunam ka di kat umanay dayta Edgardo. Mabalin ka day, ngagsarita ta, Maxima ading ko. May papanitian niya Manong Silvestre. Jak maawatan no apay akasta ka ading ko. Anyat kayat mo asawan Manong. Adda ka di dakas anarabida. Amo mading ko. Saan na nasaya at alapdam ti ayan ayat ti dua tao. Anya. Di ka agindidi. Ada relasyon da Edgardo, kendalya, sanaya. Tapnoy bagakan ka Manong Silvestre. Saan ko alaplapdan ti relasyon da? Nukas tagarod, di mo ida pakibiyangan. Ay namanong katulong ko ni Dalia. Katyak kayat amapasamak matkan kwa na tinapasamak kanyak. Kanya kalakit din aya ading ko. Amo ngay sakit mo dagiti katulong mo. Ang kita mo kumamot ti limitasyon mo ah. Mga no maumadaken ka, ket agresign da iti trabaho da. O, sikamot la tinakakaasi. O, ato yun ti sweldo para itabulan, Yaya Dalia. Agyaman ak unay. Doña Maxima, madam. Anya kalakit din aya. Awan ti rumba nga pagyamanam, tanagtrabaho ka man. Ay nay, sobra mo tintad yung kanyak, madam. Panagkunakat swildok da ito iti 5 a bulan. Tulong ko dayta kada kayo, Dalia. Ha? O manay mat siguro daytan nga usaran nyo iti kalay sayo. Saan ka di? Ay na, agyaman ako unay, madam. Ay narakupan kayo man. Oo. Inarakop na akmat, Dalia. Maragsakan na kamin unay, madam. Italang ang makaigamak iti kastoy kaado a kwarta. Diyak kaya't maitulad ka kanyak, Dalia. Kat sapay la kuma, tagtultuloy tinasaya at a relasyon nyo kin Edgardo. Huwag gayam, palubusak ni Edgardo nga umay mangsarong karkan ka dito yung mansyon. Iti may sa kondisyon. Anya dit a kondisyon, madam. Di mo baybayan ti trabahom. Anya lakit din aya, madam. Day talaga ayam. Jak bye-bye anti trabaho. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Atara Maray. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kami, itingkay, panang tarabay.